hojiki hogulaiba naharon hagedra hojiki kenosi generation anu bulaise moi am laibuk pai akoi gi generation da enga sai je bdane akoi na 1977 da metric pass ro ko 76 da ge pak chaung na manipur da ngasai gi ko oja singi oiba ngasai gi strike yam kanna laktana akoi se larik phajana tamaktaba chhatra sing manung da musalli college da so dungai hamba kaba mutamda pu phas ya yam phajana laik tami dem college da second year dum laik tam gidre BA C tamba matamda sai ani tamgado da ahum changi pega thana bhono matamda low college adum phajana laik takpi oja sing dune am nungsi na mayum da ko hurga dum takpi khoi si ko aduna yam phajana tamai adu bo hojik ki anu bu lai bu chhatra sing se masi aina sum khanba matamda laik am phajana tamme ko government school ge dekhangre adu private school sing se laik am phajana tai aina haining budi ko hoi akoi pen da badi am lei re adu bo akoi na tammi ba mai se haina ba tam se asigi maman suang mang akoi nong si mayam ge mamang de lepa ga ngam mi bese akoi na honna jar ko duna akoi ji ki dana ko kanam da ki dana akoi lebak si kan ma da saruk ya ne na akoi lepa isine aduna akoi na yam mo na khalli ba khangbu amaka ko institute ama je kari no ha ba na political institute se akoi option ba man sange ising amot pa se ising amot pa leiba pukri natragan kano se turian se sengdo ka ta di ising aphaba se yam haijen bam sange aduna akoina ko hoi kari gumba khara pen da na akoi kano se akoi gi sidalam si thado ga chakhiba na pharani habise sina de akoi problem solve tore akoi me gi mamram da chalu matam da kari gumba certain point ko time da akoi se ningba kaina akoi halakani hojik tongnari sini prithvi da ma immigration na hele da no ji tan thukna ri sine ko aduna yum phabasi leiba nate aduna aina hajining budi leisanu hojiki si mo chanu mo le habse ko khangmata kamane singbu kade bise ko khanamata ba mo pa sida yaksal laga akoi ju mo to dige haidi kari guma thya kana se nangi yekna bodo nangna kano to bungam darga di mayok na bangam da tra di mo di yaksal lo habdo adu gi mohta akoi mayok na nam tawse akoi political system se asisi akoi yaksal mam sangi hojikti kamaina to ga habu matam ko politics yauru no habu singa tene politics ya mot pani yauru ne adu bo hojiki semdok se hariba ain semakadru bo kage to loi loi ba parka phajana to se are ain kana na semni moine semakadru this is a hasin ne ko na troza thabuk phajana logsi kana na semni moine semdori ni adu nadi masigi core oriba masigi institute se phajan bam sange ba akoi hoji political party bu sange habu matam da yahol oiba yahon ning dabna anam boy gane ba asmoi sanga di ota tare ngasi bok ju manipur ki political party da ko laik lai su hai ba yam kan sangi bising ja phom phom da pi gi da dong toy ba ko adana mase akoi ikai khang da ba tare akoi auction ba tare auction laga ngasa aina hai jabu do ising phatta ba se mase ising apha oi se hai ta ga di phatta ba gi volume do gi apha ba gi volume sina helan bam sange ba matam du da ngasagi ko akoi awon bhaibji pur pangam gane ba adu kari gu makhar di sacrifice to tare natra pesa yam pai ba singna hamba pesa changna vote ka ga su ai di leba ki de mungtani haidana ngasagi ko kathoga aham sangi pesa do hanjan da ba tare leba ki de ko thobok to tare adu gu mom sangi ba masi ta seng hai ta ga di ko conviction lai ga di loina ma dum yan da ba ngam tani mam di ken da hoji kesu nataba pota ai expenditure pai gi tori ambani kare ga na moi macha lu hong da pesa maya ma phalang na pi dun natra sina mung khang dre ne ba do adu mo mayam do leba ke dum tha da ba ya bani natra hojik chu kesu extra bejan on yam henjan na koi khursa to yam khalle ba ai ne su khan ba da swain khalle ba wena swain khursa to je hojik kesu an wan na ba matam chi da moi je koi gi ko to da ba ya da ba do tha pet to ga ta hen ba sing du yam mangan na ba paisa leita ga di relief ke da pi bi ram di ka phu do na je ai masi masa ai khalle ba es moi je wan di relief ke sing du na madu uba matam da ko akoi gi mio be gi thak je asu ki matim khen na gre ba ko aduna adu pan fan de fatte aduna masi aduni tawji ko adu taseng hai ta ga di akoi da ngasai gi akoi gi ma gi senthok ka mari leina dana leiba mayam mu se lei ile aduna kan se akoi gi enforcement directorate da bra madu akoi yam kana to phai vigilance am matona oba phai ngasai gi ko lekai lekai di yung wang khaling ji kara di yang wang khali no ha ba do madu akoi jatum cha da lak chege jatum cha nakalamrom da hujik khoi gi inau kisana thambiri ba waro si da aduma
achumba kakpa yadaba point mayam amadi yaudabane te yauri masida aduma khoina uri basi masi tabasu dum tajarasano favoritism ama nepotism ama yam chauna mami tabagi masamang na hakthengna na thengna rakpaduni ja paikha phawo yumda tharaga oigiba mayam yawi hojik adum case pending de lady ja thari hari jini sumain tawdano ja even adui taragadi hojik controller na printing mistake ni haiba taragadi ngasagi karamba haidi ngasagi organization taruk student body taruk na body punjal masi pullaga masi thigeda bane body hairi ko masi blacklist tawbam su thoi adugi mathakta ngasai man kisan haiba gi matungina question moderator su laitaba head examiner su yaudaba aduga ngasagi confidential committee sina kari kara tawri habju kaimta khangdaba si 2016 dagi masigi manipulate tawba man bagi si leiraga adum oza yana bachatpa phangbam thokpa ain gi matung ina magi phangbam thokpa punishment di phangdaba simaina sum chatki betargadi oza koi hauji oza tomcha thabak phangdabagi samasya jide do kimatik wangi adugi mathakta conflict sina amuk hena wale ainggi miyeng da uza masi kari tawbu yage habse oza tomcha gi mai kai angdang thambi masi ta senga hai targadi oza kisan apana je mo kisan sam habi gre ko ainggi thongda tawbu abse am lei adu ain ji am tappi tappi ba ain je madu effective over masang ta sengna hai targadi masi gi pose koi am hangdana yengum sang koi manipur gi MPSC habsi ko koi statehood phangaba matung da lakpa mechanism amane ko state am gi lebum thokpani masina maru oiba sai examination se pangthoga sai kano na mo kisana habi ba dumaina sai maru oiba mi se khalakadrine akoi 1977 da metric pass tawi akoi gi punsi da law je 1980 ga 5 ta akoi loije ba ko sigi manung sida akoi UPSC na MPSC na logo examinations amta thengte amakha thengnagi akoi gi kano gi industry gi inspector lawne haidana matam da MPSC gi office je hauski le Imphal police station le se nakande le me akoi car thajale prakhadi tawgi de adu amna sangmu sahi je ai khaktana te madu gi matam du gi laiba mayam se masi akoi da examination tawna ma khudong chaw phanggi de adu bu kari la ke da edo kano se edo appointment se am tawi matam da he hapchen bi khangna chana be hapchen bi khojun tawna bi aduna asai am samna habda ekoi gi aduna ne ekoi na ekoi gi manipur sida yang pon tam da ekoi sa gi oine di ko tongan mi yang mai da lai masi kai no koi manipur se hekta makok se haget pe yata no thuka no masak se ai ni waya da til lai me man ke no adu kui ba do ko prekha sum do dana edok ta am to gi bedegi edok regularization haidana ekoi gi court ko am koina tawga hojikti khrang gai di phagreng khale ko matam da edok regulation to matom da phangai se kamai phangai matom da appointment sung do da ba ko transfer to the yaramba jako sagi kenu se bogus appointment se phang ko se masaji thabuk sukan khandana ne transfer option aduna sigum mayam si amot pase masi kari no hai matam masi koi politically masi ki tawgi bane adi mo koi na khangpa matam da MPSC examination to maming da hajar ko matam da khange ba ado MPSC lobo examination se masi matam amada high court da satle high court da chanam ko machala pa matam da high court na loina detect to re amot pase kamai na morli masi ki koi question ga se koi 10 banti tar mi ka na phangna gi dana ko masi taw ko matam jagi ko na sum matam da keno se ang ko order pi ba hana chahi chiu gi di si kaktale chi mamang di yang gum si ko kaina akoi ki re ba mamang di kari tho mu de gi aduna adu gum bagi pot ma lak pasina ji am se na har to ko akoi sai je akoi hing chira akoi si chira hai gi pot ma dekte la e mam de ke no thaw ji hai bi du ni namo ama ka khri do controller leitabra moigi mi masing sudabgi kakpane ba adu si surabra hojik sune ba dum adi hojik ki ko keno na habi do taseng hai ta ga de koi su keno gi ikon ko ma de koi ju MPSC exam thare keno da koi gi ukil gi ko high court ki prosecutor khan ba gi assistant prosecutor khan ba gi koi pass ti tawe koi bhaiba lan ba ngam de
ꯕꯩꯕꯥꯗ ꯂꯩꯖꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ 2016ꯗ आर्मी की रिक्रूटमेंट अमखक्तको ngसाई को कंप्लेन लांगनबा अदुदगिने मोय चीटिंग तवे हाइदन को मोयसे अंडरवेयर सेटलगा प्रखा तबम यावगे मसी मुजफ्फरपुर दन को लंपाक अदमाय तौदना एनी को ngसाई अमा अतैना अतै ओइग्रगा प्रखा से अदु मोंग तहुन बाबा अदु नत्रगना ngसाई लाइव टेलीकास्ट तौगेरा नत्रगना अखोगी को अखोगी कनो सिदा सीसीटीवी दा तौरगा रेकॉर्डिंग तौरगा रेकॉर्डो कइगुंबा कंप्लेन लाक्तबदी था मंगा नत्रगा तरुक फौदी मसी प्रिजर्व तौरगा थमगदबनी गायना हाइबगुमको एवरी एग्जाम की कैंडिडेट लोइनम की कनो अमा कमाइने इगे काइबसे मसी अदु मोम संग पदम तौरे अदरा तसेंना हाइ तारगदी अखोगी याम फत्तबसे अखोइना अखोइना थेंगनरकप मतमदको अखोगी मतमदा कनो से अखोगी मेडिकल गुम तमबसे मतमददी को मार्क बेसिस तमे फर्स्ट क्लास फावरबा अदि तागदी सी गैदे मेडिकल फंगनी सी गैदे इंजीनियर फंगनी से कोई खंगे अदुनदी कैदोरे मामा बासेने को मार्क फंगन बोनरे मतमसिदा अखोगी कॉम्पिटिटिव अखोगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते से मतम सिस्टम से मसी मिट तौननबने मीसे दुम इवॉल्व तौरे होंगेबसु अदुने हाइजे मतमदा हुजिक अदुदनेबा मतमदा अखोई कनो अनि कनो थाबा कॉलेज अनि मिंगजनबे कोइ मतमदा अदिगे मो कॉलेज यूनिवर्सिटी सु लई अदिगे कनो सु लई अखोई 12 क्लास के लेबा बोर्ड सु लेबा अनि मक्तन बरका थाबा याय अदुना दि कैरोने लाइकना कॉलेज अमदा तमनी कॉलेज अफबमदा बरखाना अतोबम थारुने अदुना बरका तौरको मतमददी बरका हाइदोरको मतमदि मोय टॉप लेतेते लाय हौजिकसु तौरीने ओजा तो अदा हौजिकति यामदा हौजिकति कंट्रोल तौरे हौजिक कंट्रोल तौरे दे हौजिकति तौबो खरा यावरे ओजा मिंग अनि चंगरे हौजिकति होय मिंग अनि चंद्रगसुने हौजिकसे दुम ममिंग दि चंजलगा पेखा थाबै पैसा पीरगा हि याबसिदसुनेबा मी सेमगदबो ओजा मी सेमकदबा इजे पॉलिटिशियन ओइगेरा डॉक्टर ओइगेरा एनी इंडिविजुअल जे ओजागे मखुत्ता लोइमक यौदबैसे यावनतेबा मी सेमगदरेबा ओजा सिगी कांगलुप खरा सेन तालगा लैरी बोजा अद सिगिसे आइ केर भाजे सेन ताबसे कस्टमर लेतोरिनेबा कस्टमर लेतर सेन से तालोएबा नत्रा मामा माबासे आइ जासे को बाय एनी मीन्स तौदन कनो मो हेंगे हाबि वखन हम याम लै हेमे अंगांसु यामद्रे याम पुक्तरे अमखक पय अनि खक पय को अखोय इकाय हंगोइदना बखोय जायम यामी येंगु ngamdi anh khale ba amani khato ngota ta na america sa khale khale ba ko america sa ji to ne nin ko aduna paisa je paisa hundo pham le na huji hundo na ri ji ai mami kai panjaning de natra kai panjaning de ba aduna sigi podom ko la ba no pona bu sitlagadi kari ge market ti ka du song thoroi du ne haji haji yengo akoi na kana sa akoi PU थाबा मतमदा अखोय कनोदा गौहाटी यूनिवर्सिटी थारिंग मतमदा क्वेश्चन बैंक एनम लेरमेबा इफोन कोना अखोय खलेबा क्वेश्चन बैंक एजे हम लाएबा फिजिक्स खंगदे केमिस्ट्री खंगदे मैथमेटिक्स खंगदे हंगदबो क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक से लोय यावनेबा अदो क्वेश्चन बैंक से लोय नमो मकोक तेगी ममई बोक से लोय खंगबो मतमदा आई फर्स्ट क्लास अदुम फावनेबा अदु मते ददुम अनफेयर मीन सीजन अदुम होनेबा असे अदिगे मणिपुर यूनिवर्सिटी दम ओले को अदे मो कैदोरे अदिगे अखोय मो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जाय लाखपदे दि कैदोरे हजि कोचिंग सेंटर हम लाय असा हाजे दो मार्केट लेबगिने बिसि थोलैसे अदे दि कैदोरे छात्र लेगनबगी मोंगदा अदो याम तो फानरिसिदि क्वेश्चन लीक ओइना मरम दि कैनो दा आइगी स्कूल दगे सि तौतारि मथंग दो मा आइदि अदोम दोने सखरेबको साइगी कमर्शियल कमोडिटी ओइना सखरेब अदुना सिगी पोसे मसे अखोयगी थिंकिंग हाइतारेको मसीसु होंदोकम चंगे अतोप मना ngसाई को अखोई हजिकी मॉडर्न की लाइफ स्टाइल से मसी करीनो हाइबजे हम सबना हाइबदा अखोई की कनो से थाइनदी गुरुकुल लेना ओरंगुदिन ओजाय मेमदा चतरिनी अखोई थाइना अखोई हिंदू की मतुंगिना को ओजागी मयुमदा मतमदा लेरगा ओजादनो थागलागा माना लाइक तंबिरेनी समाज सम तौरबदे होजि सुम होंगतना सुम होंगतना होजि की थाची यौरे इनेबा अदो होजि की यौरकु मतमसि होजि हाइसिनेबको होजि अखोइगी मरोइना मसि को ए नुंजि नोइते रंग हामदसि वरि साइको मपानद ले मे कैदोरे नै से पैखा थादरदे अस तमो तल्लेदा कोइ प्रखा दो
yang khai hai re 50 lakhs ni ko ai cái đầu tư nó hai re asi chumom ba la lambe pot se karor ma ka jam lai hai na ma ne bo aduna sigi pot se lak pa matam di kadi no bo khuin tok turis adai tar gi di yango aduna ne ba sai gi ama ibona hai bi do adigi sang pa thing bada paisa lowe do log de ya de mam di ke ne tingoi paisa de mo ka de hanjal ka ni adi mo mayum makai kai thu ga to bu lai re khan gi no phare khan de na paisa so handu pirak ta ba yum ju mut pe mayam yauri ba ko madu gi case lak ta na koi case mayam tha adi gi paisa khoi lai na tam di madu oi le me ni ha thabak happy ni ha da paisa lo ba asidadi sendoi ju ka de ko moi di ko han bigi matam su leite tangkhai ma ga halaga di mi do harawe ba tangkhai ma di han jale kai na ko mai ji kitang tha tak to raga ko madu gi karbar do chathaba ngam tar ga di madu su dum yam na chawkhat ba karbar mu oi ba ko adana yam samna haibada aikhoi gi thinking se akoi hongdok pam sangi masi khwai phatta ba ji kadi no haibada dharma gi teaching je kana da bani haiba je hoji modern education da chathok re ba thani ko as ahal man haibi ilu ka je ta ka leite hana da haina dra ahal man gi han mathina chafu me le na ko hojik te mo angang mathina rocket kai na dum ja khare ba ko adana sigi teaching je yong na dre boji adu ta seng na ta ga di history da sum yong tum da hojik se kai no na ko lai ga hingsa ba ni ko khanari je hojik ji hingsa ba na pam matam ne di mai lok je ge lai na pam matam na te hojik di hingsa ba na pam ba matam ni masi wa ga do khara wa le khara wa ba se yam hinjana ra kanda aseng ma jum thola ka dran khale ba wa do na ta seng na hai tar ga di masi ekoi semdok pham ma thoi ha ba se masi le adu politics ang da su tai ne bi ginu MLA am ta paisa chaning am ko leader am ta paisa chaning am mayam se amon ha ga di tambi ba su moina tambi ba ikon ko ma de loi na mu su re ba akoi di ma pan da like tamak te ko he ka hu de gi na loi bo da akoi manipur ge wang ma da khoi cha charak te adana ma ba gi irang khang de adu bo chalu wa sing na wari le ha ma chapa matam de ko nisha je moina pije ne paisa je moin putho ga ko na haina ga kan de angang si de ge mu lo bom adu gi maung ma hojik si lae hojik praja sing je praja da paisa ge apamba power ge apamba si khangale matung de ke dore madu aseng ma niom da chang bagi mohta ngasagi keno si ne chang gre ba ngasagi MLA mantri da wanom bai de ngasagi circle of evil se masida sum unga ga sum khaga chaung sum o khaga chaung sum khalo do madu da tare ba aduna de seng na hai tar ga di hojik ne channel mi sing je akoi gi India da khwai ding phom le white collar crime se dandi chau de ana manus lo no available ngak te ni China da death sentence pi ri bani natra adana communist country da death sentence pi white collar crime se maram ni kan de moina sathali se society ki root of the society da moi se achik patin ne na yam serious na loi ba akoi de di white collar crime je kai no khang de ba masi kaisu leitana khalle adana mase ju semdok ko mathau tai aduga sembadi am wagani mamde kano da aini se kana na semge da vote ka ba kamu ne semani kona dum haje do vote haje kano je vote da ka bu ka gi targadi hura laga ka gera chumna ka gera madu sok se am wane ba mamde kano da madu sok na ba thammi ba election gi go petition thana ba thammi ba kano se asuk imatik kano to gre ba ko khoi gi nathok pa ya ba line jam pi gre matam su sahi manga khatani case am to matam sahi manga mya da dum changi kemti effective hinde madu da mai thi ba ta ga di ma sahi tara na kun amona bole pa ya ro heta dikha section ne ba adu bole pa ya ro de matam jam ping pinai ba ko adna handa am sabna ha ba handa BJP na kano da parliament da sumai to dra kano che acho meeting je ko madu nimit kunthra ni ra khumbu ni ra ado kano che khoi gi ko custody da le ba ado bail thatok pangam da ta ga di mai mafam do pai roi da bani hai bi de ko kangbu political party atho kangbu ni madu ye sal le ba somna kan di ka de uye public survey nam di 48 hours custody de leita de automatically suspend mantri bhadri di adu su 48 hours no te ko Farmer ni ro gim ne ai ning sem de sab sana adu matung do oi tar ga de moi su pham pa hen gum si mai pham de ge lokthok si hai ba ka de la nei tu thui adu na de khoi si citizen oi citizen nam ga right chamane hai dro hoji ki du right man ri bra che se ang poni si
aduna reformation yam wagini aduna ngasai ko yam dictator gumbagi type amna pala kanda ko sigumba akan base mayamna saugera saurera sigumba ainje kalan bam change ba aduna di sigumba parkha daga chenari sidi ko mi gi satra gi mapunsi mang ba bisi loiramni ne career mang ba ji mai wakal kam handaram gani natra satra hai bisi tungi yumbi ne hai ne ba yumbi sa kar ma yumbi ore ge bosi asigumba ga sidi ko yam severe punishment pi ge dab ne ba aduna masi laite hojikte akhina ko inquiry tawni inquiry to ga kai dandi no moi de pi doi du inquiry je manung ge to guda ne ba inquiry je phare chum masano ba mo de pi ne ha ba dandi je kai leke agan mom ta nate ba tabak lokto gara tabak lokto ko mo jo adu di major penalty di so oram mo adu je am kuina sang ba tabak ni ko aduna sai ge hoji har je sum sing di non available ga ohelaga chai ju phadok thamni ka to ko mane yam kan ba sang ge ba aduna hoji kano se koi prevention of corruption e ki kano sing se koi gi punishment se hoji sahon ga da bani ko non available ohen ga da bani ko aduga moi bail pi ba matam da koi gi drug ta ga tori bu sumaina ko yam wahan ga da ne ba drug ki di once pha bu pha gi da ga di ko a chai ama ani de dum ka jail le bu ko aduna sigum bagi poche koi yengbo mathok ta aduna di ain su hakpa ain semsi aduga koi ta seng hai ta ga di koi gi tung gi khalaga ko koi gi kena se koi gi phurup ki khalaga koi gi nation gi khalaga ngasagi ko koi mayam che phajana changmin khom gi sumaina mot pa ja di mapan gi di thona mot of rank khale bu ko comparatively mot of rank khali manipur si da kam song tawri ba se ai yam nungai te ngai mo na habiri din ko ken central service ta na bno phai do ko jo dungai do angang sin like to have do ko nang paisa le bra hangi nang kai do akoi like tam ka du tu no che kam bam ga le bjan ni ko akoi ko aduga akoi sini hoji akoi da khwai ti nungai te ba po tham okay thank you very much thagachari oja tumcha makhat cha tha oja khoi gi tajabada khoi gi manipur government services federation na amadi leidai noja sigi sida khoi gi staff selection commission gi sunga sai habidi leidi lei masisu function tawdo na ma tawde ko sina su any department lobada ne ba habija bi tawna rei ba mayam se tawd function ho jai tar leidi le ra function ho jai 2022 da constitute tawba 20 hajik kaino lak padagi ka hadu function tawba hongna badi kanna process taw gai tar okay staff se department na lawje ba mai department na lawje problem yam thongman na staff selection commission je semak panai tar adu ma function di oidri hongna badi tawri kan okay thank you very much loisilakpada jatum sa da su aina lakchani se ja even hojik ngasai gi MPSC gi ngasai gi controller si bureaucrat samana oi tana leiba ta sing bagi di koi intellectual akoi academician amana oi ga daba si akoi system di pura failure oi ha ba si uja tumcha ngasai hainari bi loi yaw ra ga ni ja reformation ne ba changi se reformation ji da koi kisana su koi gi na hogal i ba sing je politically yamna aware oi ba masu ma thau tai ha ba warol lam ju thambi adubu ojansu documentic habdi ngasai as advocate amoine experience documentic lairabani ngasai white collar crime tawsing sida chap chaba akoi gi communist at palebak sing dadi chap chaba mana phongam thokpa punishment pi do koi hojik hai basi ju upai leiti ojana so hai duni lo gi di yam adu tappa bani na oja any si khata da na teba family problem da sungare lo kaino da ain da chatlaga di yam tappe ko athuba pa me ha loi hai ri boja chen to na bagi bo oiro family matai mana divorce to bagi bo oiro any to bo matam da ain gi thong da chatlaga di yam tappe du ngai ba loi ware je boja mi loi hai na re boja oja sing matang je ja te dang nang dang tham bi boja ai ken tai ji ke ko akhoi ge mai pa akhoi English wai that there is no shortcut to success hai bado ai mai pa ke hai tar ga di assembly mai pa na ma assembly lamben leite hai bado na asum ba phangna na ba justice phangna na ba asum lamben assembly lamben leite assembly lamben pa mura ga di akhoi Iraq na ga ni sim khang ga da ba adu bom nang sai oja kitchen na hai gi tu yam phaja ba yam hai ga re adu bo ai na hygienic ma ga tang dile hojiki hogalai ba naharon hagedra hojiki keno se generation anu bulai se moi am lai buk pai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1977ꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ 76ꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯛꯇꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯆꯜꯂꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ PU ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤ DM ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ BA ꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯇꯝꯒꯗꯕꯗ 3 ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯕꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯃꯍꯩꯁꯦ ꯍꯩꯅꯕ ꯇꯝꯁꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯁꯨꯡꯋꯥꯡ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯉꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯄꯛꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯠꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣ इंस्टीट्यूट में करीनो पोलिटिकल इंस्टीट्यूट से अखो याउसन चंगे इसिंग अमोट से इसिंग अमोट पुखरी नत्रगन कनो से तुरियन से सेंदो काय तागदी इसिंग अफब से याम हाइजन बम चंगे अदुना अखोइना को होय करिगुंबा खरा पेंददना अखोइ कनो से अखोइ सिदा लम सि थादोगा चखिबना फरनी हाबसे सिनदि अखोइ प्रॉब्लम सॉल्व तौरे अखोइ मेगी ममरम द चलबु मतमदा करिगुंबा सर्टेन पॉइंट को टाइम दा अखोइ से निंगब काइना अखोइ हलकनी हजिक तौनरिसिनि पृथ्वीदा मा इमिग्रेशन ना हेले दना हजिक तांथोकनरिसिनि बको अदुना युम फबसि लेबा नते अदुना आइना हजिनिंगबदि लेसनु हजिकिसि मोचनु मोले हाबसे अखोइ खंगमता कमाने सेंदोकदेबसे अखोइ खनमता मोट पसिदा याउसलगा अखोइ जो मोट पदुगे हाइदि करिगुंबा थे कनो से नंगी येकनबदो नंगना कनो तौबो ngamदरगदि मायोकनबा ngamदत्रागदि मोदि याउसलो हाबदो अदुगि महत्ता अखोइ मायोकननब तौसे अखोइ पॉलिटिकल सिस्टम से असिदि अखोइ याउसन मम संगे हजिकति कमाइना तौगे हाबो मतमदको पॉलिटिक्स याउरुनो हाबसि ngaptene पॉलिटिक्स या मोट पनि याउरुनो अदुबो हजिकि सेमदोकसे हारिबा आइन सेमकदरबो कइगे तौदे लोइलोइबा प्रका फजन तौसे हारे आइन कनाना सेमनि मोइना सेमकदर लेजिस्लेचर हाइसिनेबको नत्रौजा थबक फजन लौसी कनाना सेमनि मोइना सेमदोरिनि अदुनदि मसिगी कोर ओरिबा मसिगी इंस्टीट्यूट से फजहन बम संगेबा अखोइ हजिक पॉलिटिकल पार्टी बद संगे हाबो मतमदा याहलोएबा याहन निंदबना अनम होगनेबा अस मोइ संगादि ओटपा तारे ngasi boktu manipur ki political party da ko laik laisu haiba yam kan kan sangi bising ja phom phom da pi ki da dong tawi ko adana mase akhoi ikai khangda ba tare akhoi yauksan ba tare yauksan laga ngasa aina haije do ising phatta ba se mase ising afa bo oi se hai ta gadi phatta ba ki volume do ti afa ba ki volume sina helan bam sange ba matam du da ngasa ko akhoi awon bha ba ji pur pangam gane ba adu kari ko makhar di sacrifice to ba tare natra pesa yam pai ba singna ahamba पैसा चंग भोट कागरगसु आइदि लेबाकी दमंतनी हाइदना ngसागी को कथोगा अहाम चंगी पैसा दो हंजनदब तारे लेबाकी दम को थबक तब तारे अदुगु मम चंगेबा मसे तसेंग हाइ तारगदि को कन्विक्शन लेरगदि लोइना मदुम यानब गातनी ममदि केनो हजि कैसु नतब पोता अखोइ एक्सपेंडिचर पैगी तोरे अंबानी करे गाना मै मचा लुहोंबदा पैसा मयाम फलांग नपीदुनि नत्रा सिना मुं खंद्रबनेबदो अदुगु मयाम दो लेबाकी दम थादब याबनी नत्रा हजिकसु कैसु एक्स्ट्रा बेजान याम हेंजन अखोइ खुरसा तब याम खल्लेबा आइनसु खनबद समाय खल्लेबा एस मोइना समाय खुरसा तोइसे हजिक एस वानरब मतमसिदा मोइसे अखोइगी को तौदब यादबदो अथापे तौरगा त हेनबसिंगदि याम मांगनबा पैसा लेतागदि रिलीफ केमद पिबिरमुदि क्या फुगदौना हाइसे आई मसि मस आई खल्लेबा एस मोइसे वन रिलीफ केमबसिंगदना मधु उब मतमद को अखोइगी मियोबेगी थाकसे असुकी मत खेनगरेबा को अदुना अदु पन फंद फटे अदुना मसि अदुनी तौरसि को अदु तसेंग हाइतागदि अखोइ दा ngसागी अखोइगी मागी सेंथोक मरि लेंगदना लेबा मयाम अमसु ले अदुना कनसे अखोइगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हाइब्रा मधु अखोइ याम कन तौ फै विजिलेंस याम मतौना उब फै
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ Yes, yes. ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯣꯡꯒꯅꯦꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛꯇꯨ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯟꯕ ꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ PhD ꯇꯧꯗꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯅꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯁꯜꯍꯜꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯟꯅꯔꯕꯅꯦꯕ Yes. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯩꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯕꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯜꯂꯨꯕꯩ ꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ Okay, thank you very much. Mari so waro thambiri. Kasi ki